Sige manong dali ko. Sige manong dali ko. Okay. Kola naman. Pwede lang holo ba? Pwede lang holo ba? 어디 사기로 살다가 손 ai ming diksan mo nang them ai akoin hojik to governor thamjana mi jete ka sunati akoi na ngasi akoi moida chatro demand kar pijeri ai midai mang lu uchari sigi demand jing ji 24 hour booking manungda ontok priktaba taragadi akoi manipur da laiba school college amadi sarkar gi loisang jing ji matam kaktuna tingjala matungda manipur da laiba chhatra jing ji ama toini hor matungda akoi right to education da gi right to life na hena maru oi habadu gi pandam da koi manipur da laiba chhatra jing ji ama toina pulaga akoi adugumba kuki narco terrorist sing thena matam da koi chhatra jing ju ama toina sangsal lagani habse akoi chhatra jing ni ama toina lemna matungda governor thamjarami governor na masi pung kun mari boki manungda pangthok prektaba taragadi akoi ngasi gi pangthok liba ngasi akoi sangsal liba kongning digi hena sangjan ba akoi thwai tharbo yare haba kongning je sangsal lagani habse akoi media mayam da madi central government da amadi state government da koi thamjari gi response ma awai chathok di manjida koi sam part khra di ma so dina pangthok kan habse koi thajaba thambi rei togudu mana matam kitang gi lokje gai togudu koi matam ji almost akoi 17 month plus lo konina akoi khang ngamdre aduna sumoi soidina ngasi dagi ngasi gi 24 hour manungda akoi pangthok pere oina koi haijarami mana sumoi soidina khara din thor kan habi thajaba bibi ji koi haijai ji an bada akoi gi mathong ningthina tawdraba security advisor amasung DGP ji akoi pham thadok piba ani subu demand da akoi gi unified command governor akoi gi manipur gi praja jing na khan gi ba adugum laba minister MLA chief minister gi munbi graba unified command ji kung pun mari bu manung da akoi gi manipur miyam na ya araga khan gi mu sing sida hanjal hanba awu subu demand da manipur da akoi gi thoi ba irang asibu themjin gani ha duna ngaksen ngakan ha duna lakpiri ba central forces sing jina kari uma ngakpi drabani ma khoi sing si masa gi mayum da halan gi ba habidi akoi sida leiraga akoi moi na koi pot pagi muta moi mem da halaga laijago ha bisi akoi na ngakse ga ha bisi koi thamjarami mari subu da akoi gi MLA yankai leiri bisi matau ningthina tawdrabani na amadi moi na tumina election mana maram oirakanda moi ji pham thado piro pham lautho ha bisi ma koi thamjarami aduga government of India na maitai da khanbiri ba wakhalon ji karino maitai gi right kadai da laigrabage amasung maitai kanbi ba bisi makoi gi togum tokpa thabak natabra ha bisi so akoi thamjarami daruk subuda koi chhatra moina as student moina koi khangba yabagi pangan asi loire masi khangba yabagi pangan asi akoi sigi wang da lalabni na akoi ngasa haijagi ba amang da haijagi ba thawak torom sing adu chhatra jing na amatoine ho horaga sangjal lagani ha bisi thamjarami spa oide akoi still sin laini harame ba koina spa oide mana hek si koi gi chakoi piriba chatrop di man jing ji tabak tong tok tribo akoi babam sidagi suneng leng oi akoi thamjarame koina hojik governor da rup tam da akoi gi list of demands koina ngasi bu thamjagi bu thokpa ya putare aduga governor side ju response pibi re aduga ultimatum koina koi pi be demands haibidi number 1 da akoi gi unified command si matik jam authority akoi gi honorable CM da sinabiu maram di irang si harok padagi akoi gi kudip sing da pai la ko si bok tau da yote khate khara pha bana tara kai mi tau ding si ba akoi nei jabada aduna ma ji powerless company ma cha mane aduna unified command si akoi CM da sinabiu haina akoi haijara me aduga akoi gi central forcing maroi asa laiba akoi manipur deploy tor bisin je atopa mohut chinba ya ba atopa central force sinbio ha haijara me aduga sigi thabak si ma othok puju haureng asi su manipur da company man la tuna samaina tawre situ ekhole mana responsibility re adubu akoina hamjigi be demand sing akoji misal kapsel laiba akoi gi drone kapsel laiba sing je koina sar ja haijaba ka da ma du safe oi benate sa 20+ kilometer hena range laiba misal ni sar nang safe oi benate akoi safe oi de animak safe amta oi na de aduna sar action khan logo pia punde simine ba tare koina haijagi adu mitang do ma dg ka udra kotana meeting tawre instruction pire haiba myam di haire adubu kyam assurance oi ba yam sikki kyam na sikko oi da magi decision no magi keno no de khoi assurance do di khangdri aduna koi pung kun mari thajrami pung kun mari da koina thamjare demand sing je fulfill tawdaba tara ga di akoi chhatra amoina manipur gi lari
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯖꯔꯒ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝꯗꯨ ꯊꯝꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡ 24ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯤꯊꯤꯟ 100 ꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯣꯏ 24 ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ 6 ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯁꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯅꯧꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯔꯝꯃꯤ